Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. So many years we have never done any online admissions and all. So we prefer that we have to come to school and do the admission because we don't get confirmation whether online is done or not. Lots of students will be trying for online admissions and all. But if you come to school, we get confirmation. That reason we come for school for admission. Okay, so तुमका doubtful असता की आपल्या भुरग्याक admission गाव ना गावा तो form because this is the first time we are doing for online. So far we have never done. Net connection was the problem in between for us, and some curious will be there, but we can't directly ask the school because we don't know anyone in the school. But when we come to school, we can directly talk to the concerned person. ऑनलाइन के लिए रेंज नहीं रहती, तो कभी-कभी एक बार करना पड़ता है, तो उसके लिए दिक्कत आती है. एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं चलता ना, तो इसलिए हम चल के आए इधर. ओके, तो मतलब आपको जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो आपको कंफर्मेशन नहीं रहता कि भाई उसका एडमिशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि रेंज नहीं रहती. रेंज की वजह से 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है. जब सक्सेस आता है ये नहीं आता, कभी-कभी आता भी नहीं. मतलब ऑफलाइन करना या फिर स्कूल में आके एडमिशन करना बहुत अच्छा होता है, ना कि ऑनलाइन करना. तो आपको ये ऐसा नहीं लगता कि आप स्कूल में आओ और इतना भीड़ करके कोरोना के लिए रिस्क बढ़ जाए? तो उसके बारे में अभी क्या करें, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना. हायर सेकंडरी ऑनलाइन एडमिशनाचो पर्याय उक्तो दवरला. 10वीचे उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यांनी आमच्या ऑनलायन प्रोसिजराच्या माध्यमांतल्यान खुबशे जाणांनी ऑनलायन एडमिशन केल्लें आसा. पण काही भुरग्यांक जेंकां समस्या जाता ऑनलायन एडमिशन करपाक, तेंच्या खातीर प्रॉस्पेक्टस हांगासर ऑफिसान आमच्या उपलब्ध आसा. आयच्या दिसा आमकां बरोच प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. भुरग्यांनी जेंकां समस्या आसा ऑनलायन एडमिशन करपाक, तेंच्यांनी हांगासर येवन आमचे सगळे MAचे गायडलायन्स आनी SOP फॉलो करून हांगासर ऑनलायन एडमिशना बरोबर प्रॉस्पेक्टस आमी हांगासर वितरीत केल्ले आसा. आयच्या दिसा आमकां 10वीचे उत्तीर्ण जाल्ल्या भुरग्यां कडल्यान बरोच प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. तसोच येणाऱ्या काही दिसांनी म्हाका दिसता बरो प्रतिसाद मेळटलो ही अपेक्षा आमी घेवन आसा. Very happy that our higher secondary is the admissions are almost getting full. We have 256, out of which today we have already covered 175, and I think by tomorrow we will be able to finish up with the admissions. And we are getting quite a few students, about 90%, and 80 plus 90% if you take overall our number of students that we have today out of 175 is 110. So this is a very good admissions that we could get this year. I wish all the students who gets the admissions in our institution, I wish them all the best. पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरग्यां खातीर उच्च शिक्षण खात्यान एक कॉमन पोर्टल केल्लो. ताका कॉलेजीच्या एडमिशनाक मोठो रिस्पॉन्सूय मेळ्ळा. 11,000 भुरग्यांनी एडमिशनां केल्यात. 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक असो कॉमन पोर्टल कित्याक केल्लो ना काय म्हूण पालकांक प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.